Shalom, menjuah-juah man banta kerina seitun si kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Salam sehat. Jumpakah kita ibas jambur seitun ta waris sendah endah. Tetap kita semangat makaikan kesempatan si berikan di bata man banta ibas warenda. Gelah arah kerina dampar kegeluhunta. Banci kita bahan simuhuli gelah kita banci jadi pasu-pasu manturang ras seninata sideban. Kata di bata si jadi persingat man banta ibas perjumpanta warenda ibuat ibas kitab Joshua nari. Emkap Joshua sada ayat 8. Kubacakan bagenda nina. Bagepe ola kam lupa maka kitab undang-undang harus tetap rusur yogeken ibas kebaktiandu. Pelajarilah suairas berngi jana harus perdiate kendu maka kerina si tersurat ije patu Hindu. Alu bege labanci lakam sangap janah surasurandu. Entah pe bahasa Indonesia na beruntung. Sehjenda penggenta mariras kita ertoto. Bujur isakan kaiman bandu o Tuhan di bata Bapa si perkuah. Malam dingin meriah ukur kami gejapkan kelengatendu sila pernah erleka empak kami. Tuhan ngaku kami makai basendarani warisi sendah. Labolik kengasupen bagai pemetah ibas kami. Maka kam saja dage singampang-ngampangi kami, sinugu-nugu kami. Bagai pesim persengiti kami arah katandu sintisik nari i orati kami. Petangkas katandu endaman kami ya Tuhan. Gelah katandu enda pe banci nerangi. Dalan si harus idalani kami ibas waris sendah. Gelah kami pe banci jadi pemenang. Ibas kerina perbeben sirah ngerim-ngerim kami. Ibas gelar Tuhan Yesus kami ertoto. Amin. Senina rasturang nandai Bapa si kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Lit sada cerita karena perdalan geluh MK sada Kaisar Mongol si pernah nalukan Asia ras Eropa si tergelar Genghis Khan. Ibas sadawari Genghis Khan enda ras juak-juakna sura-sura erburu kubas ingan sindauh. Lalu pape iyam baba burung elang kesayanganna. Ibas perdalanna jumpa ia rasada sumbulau si mecihau. Emaka ngadi kala enda guna pekesahkan guna minum lau daya tena. Emaka ilepaskan na burung elang nandai. Ras burung elang dai kabang ia kudeher ulu lau dade. Ibuat geng hiskan enda cangkirna maka ijarukna laundai inem na atena. Tapi rempet burung lang nandai reh itangkisna cangkir dai maka kencah laundade. Maka lit 2 kali bagai ilakaukan burung elang endandade.
petelu kaliken EP iteruskan Genghis Khan edan dade guna minum loenda EP miska itangkis burung kesayangan nandai maka ibuatna pisauna mintes itampulna burung elang nandade seh mate. Maka lausia daramina cangkirandai kubas ulu londai sengget kalia sebab nenna kubas idah na je sada nipe galang nipe si erbisa ngo nganga babahna mate nipe dai. Maka menyesal ia arkite-kite kan landai tehna kai sura-sura burung elang nandai guna nangkis cangkir entah lausin nate nandai. Adi surung de inem nalaundai maka bisa ni pendai bengket kubas tubuh Genghis Khan enandade maka ia mate. Bagai ibas Alkitab karena Rehabeam ia skala anak Raja Salomo, ia jadi raja simbaru ras rakyatna mindo man bana maka ikurangi min bawan gluhna ikurangi min pajak si isehken man bana. Bagai tua-tua silit ibas kerajane mindo man Rehabeam menandai gelahi bagi kena kai sura-sura raya nandai. Tapi kopeken ia pe bersikeras maka dungna itadingkan rakyatna ia. Tentuna ibas perdalan kegluhan melalakal antara sapi-sapi kita las yangkan, las paham, las ada arista, las yang kai kin sura-sura kalak sideban man bantah. Tapi megati kal kita usur bertindak sueras pemikir entah saja. Mis usur si buat segi negatifna ibas hal-hal sila biasa sila koken kalak sideban man bantah. Ndai arah ogen tandai jelas ndai ikatakan maka harus ipedete kendu maka krina si tersurat ije ipatu hindu alu begai labanci lakang sangap janah se sura-surandu. Ibas perbedaan si usur sidak kendai tentuna secara manusia lah kita ngasuk ngantu sisa. Tapi adik kata si dibatai si ban jadi penggurunta si nerangi pusuh pratenta maka turah ije kepentaran si bereken ibata man banta. Gelah si idah kopeken ibas perbeben si rehman banta pasti li je sura-sura dibata si muhuli. Adik kita krina setun kam krina orang tua kami setun si senior kami. Ugang pengalaman do karena dalani perdalan geluh du singgo bagekal artina dekahna. Kuakap laban cilang kampe usur ngalami kendala-kendala, ngalami hal-hal sirbahanca laba giukurdu akapndu ibahan kalak sidebahan. Ugang bandu selamenda ngatasisa. Apakah alu emosi baliras Raja Mongol Dai, entah Raja Rehabeam Dai,
lanen dulu be kaikin surah-surana maka bagaimana entah kam ngikutkan suara kata di bata ibah Joshua sada ayat walu nandai ija makaikan kata di bata guna jadi pergegeh guna persingeti ibas kerina hal-hal si kurang dengar jelas di tengah-tengah kegelunta. Kuakap karena siendang go jelas man bandu kerina nade bapa tuang senina saitun sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Maka lah boleh gegeh ibas kita guna ngantusi kerina rencana-rencana dibatai di tengah-tengah kegelunta. Guna ngantusi kerina hal-hal si terjadi ke tengah-tengah kegelunta. Lah ngasuk kita ngangkaisa. Maun-maun arah perbeben simberat banci kangen dabuh kini tekenta. Maun-maun arah perbeben simberat banci kang kita jungut-jungut. Banci kang kita rebahan sada penilaian entah kesimpulan. Maka dibate lane erkeleng ate man bantah. Adi Raja Rehabeam enandai begepe Raja Mongol endai Genghis Khan enandai. Ia sekala raja, ia pemimpin umat. Ras engkau berpengalaman iwas pemerintahan. Ia lang kabo sempurna ibas menghadapi tantangan entah perbeben entah peristiwa si la bagi ukurna. Rebahan li penyesalan manbana. Burung Raja Wali entah pe burung elang sebagai kal ate Raja Genghis Khan enandai ngenana. Tapi epe banci kange ibunuhna erkite-kiteken ia emosi. Rakyat Raja Rehabeam enandai si ia ngusulkan gelahlik keringanan man rakyat narkite-kiteken engkau latih, engkau mesra, engkau melala kalbaban geluhna. Tapi epe la itanggapina. Sidah kai hasilna. Raja Genghis Khan enandai ia menyesal. Sebab sidah ndai ijenandai uga burung kesayangan nandai. Si selamenda iurusna. Si selamenda artinya jadi teman manbana. Si katawari pak sampai rahasia usur bermain. Tapi arkiteken emosina lai sengajana ibunuhna. Tentu nenda sada penyesalan si sungguh dalam manbana. Bagepe Raja Rehabeam enandade. Ia raja simbaru. Lai bagi kena kai surah-surah rakyatna. Dungna itadingkan rakyatna ia. Lah mungkin lanjut. Ia jadi raja adilakin rakyat si lane percaya manbana. Maka gelah ula kita pe bagi dua contoh si idahin dan dade menyesali perbahanan ta, maka harus kita metengat ibas krina hal-hal si hadapi kita. Ula emosi ta si pejangjang, ula emosi ta si pelebeh, tapi harus kita tetap mindo kepentaran mandi bata. Kaikin surah-surah di bata ku tengah-tengah kegelunta. Kaikin artina si harus si ban. Maka di bata termulia ibas perbeben-perbebenan ta. Sebab bagi seteh maka laboli kala si terlepas ibas perbeben nari. Labolit kalak mulus saja perdalan kegeluhenna.
Tapi krina kalak pasti lit perbeben kegeluhna. Lit perbeben simbelin. Lit ka perbeben si biasa. Lit kalak si ngasut ndalanisa. Lit ka kalak si talu ibas perbebene. Kunci utamana ni nandai arah gentandai mekap firman Tuhan kata di bata. Adi tetap kita memperhatikan keras makaikan krina kata di bate, maka laban cilang kita sangat jana surandu nina. Surandu nina da emka beruntung. Emaka kepeken. Ibas kita gah lepas. Ibas erbahan dosa. Erbahan silangena ate di bata. Maka sadang cakun cina. Emkap si pindo gegeh mandi bata. Sirnungken kata di batai i tengah-tengah kegelunta. Mari dage seni narasturang setun sini kelengi Tuhan Yesus Kristus. Ulah sepejangjang gegeh ta. Ulah sepejangjang ke ini belum ta kebayakan ta. Tapi kita dengar-dengaran akan firman Tuhan. Iba setiap perbedaan si alami kita. Gelah lu bagai rembages na kini tekenta. Ras kita pe ndatken kesangapan. Suranta ibas ndalani wari-wari kegelunta. Sehijenda perjumpaan sekalenda, mari ras kita toto. Bujur o Tuhan di bata, katandong go tangkas, man kami krina setun. Tuhan, kam dage si pepantun katando enda kubusu perhatian kami. Maka arah kegulung kami, arah perbedaan sinalami kami, banci kami tetap jadi pasu-pasu man kalak sideban. Dan kami kemalaman ate ras kriah nukur ibas ndalani kesempatan si mereka di bata man kami. Ibas gelar Tuhan Yesus kami ertoto. Amin. Sejanda perjumpaan tas kalenda setun sini kelengi Tuhan Yesus Kristus. Tetap semangat sehka kita ibas perjumpaan waktu sirah. Haleluya. Amin.